države Srbije od potpunog duhovnog uništenja i biološkog nestanka. Dakle, mi potomci naših slavnih dedova i predaka predlažemo i tražimo formiranje nacionalnog udruženja. Ja vas molim da saslušate temu. Nacionalnog udruženja sa svim patriotskim i rodoljubim pojedincima i grupama sa potomkom Svete Loze Nemanjića, Hadži Vladislav Kulić Južarski, koji je potomak Svete carice Milice Jugjuže Bogdana Nemanjić i njenog supruga Svetog cara Lazara, po drugom sinu knjaz Vuku, koji smo tajno preživjeli. Kao takvi mi smo pozdravljeni. Ja vas molim da se strpite sa pitanja dok vam pročitam temu. Mi smo priznati, odnosno moja malenkost, ja priznat sam